Atuntu Rangpi Jangmeter Rangpi lake Pak Lokam api sisi pen. Tahu lupa. Dapat sil dompur sil som kanto. Artikel 244 ke non heralam tadi kita amtang itu lingkan tikep sosial itu dakar biang lo agar untuk cisong napen itu ada soal provision Islam ke tarlitan itu Prime Minister Indira Gandhi ahutsia la soal provision bang Islam tekai itu nasi labang ke Kongres tu agenda Kongres tu la soal polisi dua penta nasi ini tumta puiglo je itu Kongres tu makemang mate itu dak Rahul Gandhi sarhan sita itu dak district Kongres sain penta puiglo besar pilo jingwa iglo jedak aprang itu dak karlita Indira Gandhi ahutsi nang lipia ahutsi lahai provision bang selamkang lasin itu dak Kongres satu karbiang long arat lapen di masarat apan pring itu naing dolang taswateng sialang arju penalang tapulo je neje la soala ma puthak kene karbiang long arlo damsi kado kawe karbiang long arat apingo silingje ji kusi alang li tu tarik hiniani suri hojan epatsu aklam long sita alang li klar dak pen jordak pensi batai sigli batai ki puan selang minjilo kasi Kongres government wang lote this article 244 wan implement itu so lo nani tum alliance ki dopen pinangan karbiang long arat ani ke karong tum dopik pons tamela dak harughat elelong bang ke damtang product non talo EPHLC tum saminan tum alliance dopon le kita ladak tiket dokok la so puthak pinangan arat tum kemang hupondo la so puthak la dak pen than bachini purima so la nani tum Rahul Gandhi sara program nanam kini je alliance ekonana lo kitu dak longko alliance candidate tanan itu ekong lo tadi ini ni kala dak gomama candidate sidolo alliance candidate rongkhang pen komalo kitu amri pen komalo kitu arogha pen malo kitu difu pen malo kitu pen pokajan pen malo kitu nal tum biar dak dak pen akapre candidate na tum tilong lelu tante nang tum lemum chi get the PCLC pen itu alliance itum jir pobom dak harokat itum jir harakat itum alliance tong sido aku ladak PCLC nama kido itum Kongres tum cerap aku nama Kongres tum kido harakat lo PCLC tum Kongres han cerap sir nang itum penang an ke nang itum campaign dam lo so campaign aten berarti nang itum haura khata long ke hai chance yum harakat long ke hai dia chance bande ni lilas puji te ladak ke hai ji bang ke itum Kongres tu alam kali ke hai ji ke rat tum si hai karbiang long arat harokat arat tum si hai atheman non epong aron ke sedan ke itum Kongres versus BJP kali rat versus BJP yang bongji kasih rat tum bisa kasih rat tum si hai Ilama hemplik nangji, otoma state non, sabar state non, fulfill state juga nangji bukan bucak ke sisi ini. Lagi karya dorban, apa Kongres. Kalau soal sasaka dan seklen, dilihat seklen ada Kongres lah. Ama api P6 amikal kita sisi pancing pada akhir sudah mau. Datang tu, mesti nona bagi pudamna. Hemplik nangji, tu masih lalu sikan, tang parti tu masih nak pilih, ambil tang prinsipal, ambil tang aman hormat cakap kalau BJP dalam betul. Jujur dah lo, atau maga pilih, ambil tang interest pada lagi, parti pada lo, kerana orang interest kalau, ambil tang jungjung lalu tak apa macam apa interest pancam. Atau masih
Cejor dulu, kami thang aman mah cejor dulu.